Bilo je tu problema i sa lisnim vašima, bilo je to problema i sa jakim uznapredovanjem zbog visokih temperatura. Tako da, ako ste se nekad pitali koja je razlika između novog semena i semena sa tavana, evo otprilike je ova razlika. 1. februar je danas, prošlo je nepunih mjesec dana od kad sam prskao ovaj ječam i ostale parcele gdje ječam protiv lisnih vaši. Imate video o tome, možete pogledati koji su bili problemi. I evo danas, kažem, 1. februar izašao sam da vidim u kakvom stanju je ječam, da li su te lisne vaši ostavili neke tragove, da vidim u kakvoj fazi je ječam i da donesem neku odluku što se tiče prihrane, prve prihrane sa veštačkim đubrivom, da vidim kad ću to raditi i kako ću raditi. Tako da idemo sad da prošetamo kroz ovu parcelu da vidimo kako je stanje. Pa, mogu vam reći, ajde, nije ono idealno, ali šta je znam, ne osjećam neku potrebu za panikom, što bi rekli. Sad ću vam pokazati samo nakratko kako je ona sredina, da vidite gdje je žuto, kako je izgledalo pre mjesec dana. E sad, to je tad bilo, sad je ovako, pa šta je znam. Kažem, ne osjećam potrebu za nekom panikom. Zadovoljan sam u kojoj fazi ječam, znači nije jako uznapredovo, što bi bio sad problem, jer tu gdje žuti, tu i kod ostalih, na ostalim parcelama gdje vidim da je žuto, to je svugdje već u, kako da kažem, više razvijen ječam, znači bilo je to više problema. Prvo one lisne vaši, pa pored lisnih vaši prihrana, dalje neko baca veštačko đubrivo pre setve ili nije, pošto pošto je bila zima jako ne slaba nego topla zima, ko je ranije sejao, ječam je i pšenici isto uznapredovali i jednostavno zahteva više hranljivih materija, a kad nema dovoljno hranljivih materija onda počne ovako da žuti, da se pati. Tako da kako sam primetio, najviše problema imao tamo ko je sejao posle suncokreta i nije bacio veštačko đubrivo i sejao je ranije, pa je uznapredovao ječam. Znači u kasnijoj fazi više bokorenje je više izraženo, tu vidim da je više, kako da kažem, žuti ječam. Evo ga, taj deo, ta sredina što sam malo pre pokazivao iz daleka, što je požutilo. Kažem, bilo je tu problema i sa lisnim vašima, bilo je to problema i sa jakim uznapredovanjem zbog visokih temperatura, tako da da nema ovog dela, pa bio bi sasvim zadovoljan. Ovu razliku koju možete da vidite, sad ću probati da približim. Vidite? Ova razlika, vidite, evo tu sad je na sredini ekrana linija da se vidi. Sa desne strane je više razvijeno, ovdje je malo slabije. Znači šta je tu, u čemu je caka? Tu mi je nestalo ovog semena koje sam kupio iz prodavnice i nabavio sam neko seme prošlogodišnje prošlogodišnje. Tako da, ako ste se nekad pitali koja je razlika između novog semena i semena sa tavana, evo otprilike je ova razlika. Što se tiče prihrane, pa vidite u kakvoj fazi ječam.
Pa ovo je neka, šta je znam, normala za ovo doba godine kod mene. Obično ovako biva. Znači, i tako da što se tiče prihrane i što se toga tiče, ponašat ću se normalno, što bi rekli, ja. Znači, za jedno 10-ak dana, znači polovinom februara sam ja to mislio da odradim, ali ne pod ovim uslovima. Sad je mokro, moglo bi da se baca, ali napravi bi neki manji cirkus, ajde. Ono što bi teo, ili da smrzne, u stvari da, ili da smrzne, pa tako da bacim, ili da bude suvo, ali opet najbolje kad je suvo, onda malte ne džabe bacamo đubrivo, znači isparit će. Znači treba da je mokro dole, znači ili da pre snega da bacim, ako mogu nekako da naciljam, ili pre kiše, ili ako je baš blatnjavo, onda sačekam ujutru da smrzne, bacim i onda kako se digne temperatura, kako se odmrzne sve, onda će se utopiti to đubrivo. I ići ću kombinaciju ure i ana, znači da podjednaka bude prihrana azotom i u momentu i u kasnijem periodu. I evo sa snimkom sa druge parcele ću dati neku završnu misao, neku konstataciju. Dobra je bila odluka što sam sejao na samom kraju optimalnog roka, znači nešto kasnija setva, jer vidim da ko je ranije sejao ima više problema. Prihrana može da se odradi kao što i obično radim polovinom februara. Sve je standardno, ništa ne treba sad nešto izmišljati. A nakon druge prihrane ću morati dalje da posmatram, ako sve bude u redu, onda to je to, ništa više. Međutim, ako se bude mučio ječam baš zbog ove tople zime, onda ću morati i još jednu prihranu preko lista. Naravno, sve ću to i nadalje snimati, tako da vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!